1 Timothy chapter 2, verse 8, I will therefore that men pray everywhere, lifting up holy hands without wrath and doubting. In like manner also, that women adorn themselves in modest apparel with shamefacedness and sobriety, not with broided hair or gold or pearls or costly array. Sa kong eraser. Pwede ka mag-erase para na kukilo? Pwede ka mag-erase sa board, Paliho? There we go. Salamat, sir. It's my man right there. Future pastor, Truth Baptist Church. And, Bisaya. Busa, ako buod nga ang mga lalaki magampo sa bisan asa. Nga magaisa sa balaang mga kamot, walay kapungot, og, I would like to say nga, walay kapungot, og pagduha-duha. Sa sama usab nga paagi, nga mga babae magpaanyag sa ilang mga kaugalingon diha sa maligdong nga bisti. That's the word modest apparel. Maligdong nga bisti. Uban ang maulawon nga panagway ug pagkamaligdong. Dili pinagis sa sinalipad nga buhok o bulawan o mga perlas o mahalong nga sapot. My first title, if you look, see I scratched it out. My title was Two Hindrances to Prayer. Nagplano ko magwali kabahin sa kapungot o pagduha-duha, magbabag nimo diha sa imong pagampo. And then God said, no, we're going to preach on verse 9. The title of my message tonight is Modesty Still Matters. Importante pa ang modesty. The message tonight will not be isog. I'm going to teach you. I promise you will learn something tonight. Modesty still matters. Magampo na ta? Dayon ko mo makalingkod. And Father, would you please bless the message tonight? Would you fill me with your spirit? Would you help me, God, to help our people, especially our ladies, understand this very, very important truth? I pray you'd fill me with your spirit, guide my thoughts. Help me, God, I pray. In Jesus' name, amen. Pwede mo maglingkod. Gapuyo ta sa kalibutan nga nagatuo nga ang modesty dili na importante. 75 years ago, you never would have seen a woman in any civilized country. Di gyud ka or wala gyud, you never would have, wala gayud ka nakakita sa babae nga naglakaw sa short skirt ug halter top. You never would have seen it. Pipila ka adlaw may labay, nagsakay ko likod sa motorcab na ay babae, murag batanon pa siya, basing 15, 16, I don't know for sure because I didn't want to look at her. Pero nagsuot siya sa shirt nga nag-anat dari sa sayang liog, dayon na string dari sa likod, and that was it. Murag underwear man. I mean, it was unbelievable. Na front pero walay likod. Daghang babae karon magsuot nini nga crop top dere. Ang short shorts kitawag mugsulod ka sa ukay-ukay mo kita ka sa section gitawag sexy shorts. Kay short shorts gisi-gisi. The world doesn't believe in modesty anymore. By the way, historically it was always the uncivilized people who lived like animals who didn't wear clothes. Animals don't wear clothes. Humans do. You ever notice that? Ang iro, walay kaulaw, bisan hubo siya. But our culture today has lost its shame, and it started in America. The Philippines 75 years ago was modest. Even 50 years ago, the Philippines was modest. Even 40 years ago, when we say modest, here's what we mean. Nagtago sa lawas. Nagtago sa panit, nagtago sa porma. But we live in a world that says modesty doesn't matter anymore.
O kinang problema. Daghang gayud ang mga church nga nagdawa niya nga bakak. Now, let me be very clear tonight. I believe in modesty for men and women. Para nako, kung babae, dili pwede maghukas, ang lalaki po, dili pwede maghukas. I believe that. But the simple truth is this. Female modesty is more important than male modesty. Ang simple nga kamatuoran, mas importante nga mga babae magtago sa ilang lawas kaysa mga lalaki. Men should be modest, but there's a difference. There is a difference. And we see it in our text verses tonight. Ang Diyos specifically, nag-istorya siya nga to sa mga babae kabayan sa modesty. God made coats for Adam and Eve. But when God spoke to the women and to the people in the church, He said, men need to pray and women need to be modest. Now that's interesting, isn't it? We'll come back to it in a little while. Many churches, daghan ng mga church nga nagdawa sa baka nga ang modesty sa mga babae dali na importante. Pero labaw niya na, daghang mga church nag-promote niya nga bakak. Now they teach it. They not only don't preach against immodesty, sila mo tulo, ang Diyos walay, dili siya mabalaka kabayan sa imong pamisti, basta lang sakto imong kasing-kasing. That is a lie from the devil that pastors preach. Mga pastor nagwali sa bakak ikan sa yawa mismo. God does care about modesty. I'm not gonna be isog, sorry. Liars irritate me. Pwede kong magprangka ninyo? Ang pinakadakong problema sa modesty karon dali ang mga babae. Ang pinakadakong problema mga pastor nga mga talawan. Kadaghan sa butang nga Kristohano nga babae nga wala kabalo unsa gitulo sa Dios kabayan sa modesty kay ang ilang pastor mga talawan. Now it is true, ang ubang babae masuko, mobiya sa church. So nairason para sa kahadlok. Michael, do you need a Tum? You look like you're dying over there. Go get a Tum. You look like you're about to die. And it would really distract me from my sermon if my son just died in the middle. So don't, all right? Don't be selfish. Die later when the sermon's over. Good night. Kadaghan sa butang nga Kristohano nga babae karon nga kinasing-kasing nagatuo nga okay naman ang ilang pamisti at tubangan sa Diyos. They sincerely believe it, and it's the pastor and the husband's fault. Ang bana nakasabot sa pagka-importante sa modesty, kay nakasabot siya, unsay ma-feel siya sa kasing-kasing mo kumukita siya sa babae sa sexy shorts. He knows. Kabulo siya sa pangibog, nga magikan sa pagtanaw sa babae nga dili sakto yang pamisti. Men know, but they don't want to fight with their wives. And then the pastor doesn't preach it, so ang bana walay chance dito sa balay. So tonight I'm going to teach you. Magtudlo ko. Many churches promote the lie that God doesn't care about modesty, especially related to women wearing pants. Ang mga babae nga magsuot og slacks, pipila kayo ng mga pastor karon nga may kaiso nga magtudlo og magwali kabay niyana. Talagsaon gayud ang mga church. Diin ang mga pastor magwali kabahin sa babae mag-slacks. But listen to me very, very carefully. I want to teach you something very important. Hold on, let me go in order. Mag-follow ko sa outline. Ladies, I want to say tonight, modesty still matters. And you can't be right with God as a Christian lady while you ignore the Bible principles of modesty. Dili mahimo nga tarong imong relasyon sa Ginoo samtang magbaliwala ka sa klarong pagtudlo sa Biblia kabahin sa modesty. It's not possible. You can't. We live in a world nga sila naglabay sa tanan
Bisan unsa nga may labot sa modesty. And let me tell you where it started. Ang kamatayon sa modesty, I'm sorry, I'm looking for my marker. Ang kamatayon sa modesty diha sa Western culture, and by the way, the Philippines has now accepted Western culture clothing. Filipinos no longer wear Filipino traditional garments. Ang inyong pamistik ron, sama sa US, sama sa Western culture. Diba? There are a few Filipinos who still wear Muslim garb. But most Filipinos, especially Catholic Filipinos, just general Filipinos, everybody but the Muslims, and even many Muslims, have accepted the Western garb. Nakita na ko na ay Muslim families, sadiyang na ay Jollibees nga on wheels, Jollibees on wheels, that is Mtila. Y'all remember that? One night, nag-decision ko, kuhaan akong French fries. Nangibog ko sa French fries umang sa church. So, nihato ko sa Jollibees, naghula ko. Ug na ay Muslim family, naglink ko dito, nagikan sa South, ug padulong sila sa Negros. Nag-story ko kanila gamay. Kabalo ko nga Muslim sila, tungod sa asawa. Ang bana, syempre, walay diferensya. Ang asawa na ay traditional Muslim garb, pero ang duwa ka anak, walay nakita nga diferensya. Shorts, I mean, you would have never guessed. Nag-cellphone sila, nagbantay sa mga kalibutan ng music. You never would have guessed that they were Muslim except for the wife. Ang mas tigulang sa mga babae. So, bisan ng mga Muslim karon nagdawat sa culture sa pamistig ikan sa US. Diba? May I say very simply, the US is not heaven and the culture is not heavenly. Dili langit no ng culture gikan sa US. Yawan man. And we've accepted here in the Philippines Western clothing. The ukay-ukays are full of Western clothing. That's where it comes from. Diba? They ship it over in boxes, and we put it in the ukay-ukay, and we buy it here. Diba? Look, I was going to buy it on the board. I got distracted. Sorry. It all started back in the 1960s and 70s. And maybe a little bit earlier than that. The 1960s and 70s, we had what is called the hippie movement. Hippie movement. I'm just going to leave the word hippie. In the hippie movement, ang mga lalaki nagpataas gyud lang buhok o mga babae nagsugod og slacks o nag-miniskirt sila. That's what happened in the hippie movement. Now, wearing pants actually started way back in the 1940s. 1940 to 1945. What happened right there? World War II. Ang tanan batang nga lalaki miadto sa guba o ang mga babaye nagsulod sa mga factories aron maghimo sa mga armas para sa guba. O delikado ang sayal diha sa lugar na daghang equipment maglihok-lihok. So they started wearing pants. Number one, kay mas sayon maglihok o mas safe. But what is the problem? Women started doing men's work. So they started wearing men's clothes. So it actually started, ang babae nga mag-slacks, nagsugod diya sa World War II. And then in the 1960s and 70s is when it exploded in the hippie culture. What was the hippie culture? The hippie culture, ang mga lalaki dali na magpalot sa taas ang buhok. Ang mga babae nagsuot og slacks o mas later mag-miniskirts. That's when miniskirts became popular. What was the hippie culture? It was all about three things: drugs, free love. Kana nga phrase, free love, nagpasabot, libre nga gugma. Meaning, pwede ka magdulog ni bisang kinsa, dili kinala maminyo. That is free love. Communal living.
Meaning, sila nagkinabuhi, na 10 people sulod sa uskabalay, nagdulog sa usag-usa, daghang laing lang, walay control kabayan sa sexuality, no true family, mga bata, bisan asa. That was the hippie culture. Drugs, sex, and rebellion against the old cultural values of character and respect for authority. Kana manggod ang hippie culture. Ug diha sa hippie culture kanang panahon nga nag-explode kini nga pagdawa sa slacks sa mga babaye. My father-in-law, he told us, he said, nainumnum siya diha sa eskwela na ay magazine. O mga girls naglantaw sa magazine. O natingalat sila, wow, kini nga babae nag-slacks. This is when my father-in-law was in high school. Wow! Nay babae nag-slacks dali sa magazine. O mga babae nagsulti, di yun ko mag-slacks. He said in less than 2 years, all the girls in his school nag-slacks. Boom! Nadawat na ang babae nagsuot sa pamisti nga iya sa lalaki. And that is the phrase in the Bible, that which pertaineth to a man. Ang slacks, sukat sa sinugdanan sa kasaysayan, sa sinugdanan sa kalibutan. Slacks, or as the Bible calls them, breeches, kana iya sa pagkalalaki. But in the hippie culture, it became accepted that women wear pants, and that was the beginning of the death of modesty. Kana ang sinugdanan sa kamatayon sa modesty, o karon ang modesty patay gayud. Walk outside. You ride. When I drive, I can't look anywhere. Dili ko makalantaw bisan asa. Kay bisan asa ko mo tanaw na mga babaye nga nagpakita sa katunga sa ilang lawas. Diba? And it started with the hippie movement. It became popular with the hippie movement. And it started with women wearing pants. Go with me to Romans chapter 12 and verse 2. Romans chapter 12 and verse 2. Romans chapter 12 and verse 2. You remember when I said the sermon's not very long? I haven't finished the first half page. Yeah, we're in trouble. All right, Romans chapter 12 and verse 2. Kunana, say amen. And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. O gayaw, pagpahiuyo nining kalibutana, apan pagpausab kamo, pinagis pagbago sa inyong hunuhuna. Aron ninyong masuta, unsa ang maayo, ug makapahimuot, ug hingpe nga kabubuton sa Diyos. Now, I have a very simple question. Kinsa ang una nagsuot og slacks? I mean, mga babae, unang babae nga nag-slacks. Ang mga tao sa Diyos o ang daotang mga tao sa kalibutan? Kinsa ba ang nag-una? Ang tao sa Diyos o ang daotang tao sa kalibutan? Ang daotang. Okay? And God says, be not conformed to this world. Now, I want to give you a very good illustration of the word conform. Now, lusod mag-translate sa pulong conform, ilang gigamit sa pulong pagpahiuyon, and I don't disagree with that, but it loses some of the meaning. Conform means with form. Con means with, and form means forma. So, be not conformed. This is modeling clay. Ang girls nagtabang na ko ganiya nagpahumok aron makagamit ko sa illustration. When I squeeze the clay, it is conformed to the shape of my hand. Kini nagdawa na sa forma sa akong mga tudlo agi sa akong pagduot. Guys, word duot, nag-pressure. Be not conformed means don't change your shape when the world pressures you. Kung ang kalibutan magduot nimo, pastora, nagsayal kanunay, nagduot sila nimo. So unsay pagtintal?
masayon mag-slacks lang, mag-change sa imong forma, aron dili na sila magbinuwang. Am I making sense? Dili angay nga ang Kristohano mudawa sa forma sa kalibutan aron mulikay sa pagbinuwang. Be not conformed. Kung naay babay mag-slacks, magdawa na siya sa forma sa kalibutan, tungod masayon ka na kaysa pakigbisog ni anak nga pressure. Is that clear? You say, I know what ladies say. Good ladies. But Pastor Mike, kana wala tungod sa mga hippie? Kana ang bahin lang sa among culture karon. Dili ba kana ang alibay? Daghang pastor nagdawat na niya ng alibay. Kana bahin lang sa among culture. Now wait a minute. What's the sign word for cockfighting? Ang sabong po ang bahin sa Filipino culture. Kana ba matarong? Let's just be honest. Ang pag-inom po ang bahin sa Filipino culture. Mag-relax ta, mag-inom-inom. Di ba? Kung naay Kristohanan nga mosulti, kabahin sa mga butang nga dili mag-uyon sa pulong sa Dios. The pastor says, kinang gitulo sa Biblia. Ang tao, uy, pero kana man among culture. Let me tell you what's happening. They've been conformed to the world. Dayon, nagahi na. O kung ang Diyos magduot pinagi sa pagwali, now makigbisog sila. Nakigbatok. Gahi na diha sa forma sa kalibutan o dili na buot nga ma-change bisan makakita sila sa kamatuoran sa Biblia. Am I making sense? You've accepted the world's form and then you got hard. Na duha ka klase sa Kristohano. Sila nga gahi diha sa kamot sa Dios o sila nga humok. Kana ra walain. Those who are soft, kung ang pastor magwali, sila mutugong ang Diyos mag-change sa ilang forma. Sila nga gahi, masuko ug mobiya sa church. Kana lang. Or basin dili masuko, basin maglikay-likay ra, kay dili comfortable. Dili ang tanan masuko. Welcome, Dr. Romel. Welcome, sir. It is soft, but it is also very sticky. And the girls put lotion. Unsay klase sa lotion yung gibutang dire? Huh? Fresh? Turn with me to 1 Peter chapter 1 verse 18. Akong ipakita ninyo ang gisulti sa Biblia kabahin sa atong tawhanong culture. When somebody uses culture as an excuse for not changing, there is an answer in the Bible. 1 Peter chapter 1. I'm going to try to get my hands clean, all right? I don't like sticky hands. That's why I don't like mechanics. Okay ra ko mag-construction. I hate mechanics. Kaya na grease. Oh, I hate that. And this isn't grease, but it's sticky. Brother Michael, now I need that alcohol. Later lang. 1 Peter 1:18. Are we there? Nana, 1 Peter 1:18. Kung nana, say amen. For as much as ye know that you are not redeemed with corruptible things as silver and gold from your vain conversation, received by tradition from your fathers. Notice what God says about human culture. He calls it your vain conversation received by tradition from your fathers. That is human culture. Human culture gyud na. Ang imong naandan, ang imong paagi sa kinabuhi nga naandan nimo kay nagikan sa tradition sa imong amahan, mga amahan. Bisaya.
Tungod kay kamo nahibulong nga kamo wala gitubos pinagi sa madunuton nga mga butang sama sa plata or bulawan gikan sa inyong kawang nga pagkinabuhi nga nadawa pinagi sa tradition gikan sa inyong mga amahan. Notice the word kawang. Walay pulos. Unsay gihuno-huna sa Dios kabahin sa tawhanong culture nga dili mag-uyon sa iyang pulong. Walay pulos. Oh, Pastor Mike, ang babae nga mag-slacks ka na mong culture. God says, walay pulos. And then he says, notice, the word redeemed, mitubo, sa salvation. Notice, sa dihang ang Diyos miluwas nimo, ang bahin sa iyong plano, mao ang pagluwas nimo. Dili lang gikan sa impyerno sa umaabot. Kanan siya magluwas nimo gikan sa imong kawang nga culture. That's what it says. You were redeemed to deliver you from your bad culture. So I go back to my original statement. America is not heaven and the culture is not heavenly. Ug ang culture sa pamisti sa Pilipinas nagikan sa West. Nagikan sa US ug ang uban nasod sama niana. Kana wala nagikan sa langit. We used to have an expression in America. Not an expression, kind of like a proverb. We said America gets their fashions, mga uso sa pamisti. America gets their fashions from France. France gets their fashions from Paris. And Paris gets their fashions from hell. Tinuod. Kini nga idea nga ang babae, okay naman mag-atubisa na sa mapakita sa iyang legs, mapakita sa halos tanan iyang lawas. Basta lang dili mo pakita niya ng mga bahay nga gitawag nudity. Kana nga idea, wala nagikan sa langit, kana nagikan sa impyerno. It leads to all the sexual sin that we see. Nadawat na ang, wala na minyo, pero mag-ipon na. All that's tied into immodesty. Di-connector gayon. Ladies, let me teach you something. Say, Pastor Mike, ang mga lalaki magsulay, maghikap-hikap na ko. I'll tell you a great defense against that. Modest clothes say, don't touch me. They do. Short shorts say, ako o sa kawalay bili nga babae, kung ganang ka maghikap, okay naman. That's what short shorts say. Kung dali ka ganan ang mga lalaki mo, hikap ni mo, suotin ang mga saninas nga magtabong sa imong tibok lawas, magtago sa imong porma, o kana musulti sa mga lalaki, don't touch me. That's good teaching right there. Now, naagyapon mga dawtang lalaki, it won't stop all of them, but it will stop a lot. Now, teach you something else. If a boy touches you, slap him. Are you serious? Yes! Kung naay lalaki mo hikap ni mo, kinang imong buhaton, palihog ayaw maghikap na ko. Oh, tay, okay naman. Bah! I said don't touch me. You say, are you serious? Yes, I'm very serious. He won't touch you again. Maulaw na gayud siya. Ang iyang mga barkada mo katawa kaniya sa sunod 6 months. But his barkada won't touch you either. You only have to do it once. The whole school will know. Kana nga babae, dali siya. She's not cheap. You can't touch her. That was not part of the sermon, but it was good. Lindo. Now, makalantaw ta sa daghang laing verses kabahin sa modesty. But I'm not going to. Instead, I want us to go back to our text verses, and I want to show you the context of our text verses and teach you one of the most powerful truths you'll ever hear about modesty. Ako mutulot ninyo sa usa sa pinaka-importante nga mga kamatuoran kabahin sa modesty, especially female modesty, ang modesty pang babaye. Let's go back to 1 Timothy chapter 2 verse 1. I promise you, kung bago ka sa mong church, or basin dili bago, but you're going to learn something. 1 Timothy chapter 2 verse 1. Kung nana, say amen. 1
1 Timothy 2:1. I exhort therefore that first of all supplications and prayers, intercessions, and giving of thanks be made for all men. Busa, ako nagdasig nga una sa tanan ng mga pangaliyupo, mga pag-ampog, mga pangamuyo, o paghatag sa mga pasalamat, paghihimuon na lang sa tanang mga tao. So sa sinugdanan sa chapter, si Paul nagsugod, nag-istorya siya kabayan sa pagkaimportante sa pag-ampo. Dayon sa verse 2, siya musulti na to, kinsa atong kinahanglan ampoon. Look at verse 2. For kings. Now that's interesting. We don't talk a lot about that. Ang Diyos kanahanglan kita mag-ampo para sa atong hari or para nato atong president. For kings and for all that are in authority. Alang sa mga hari o alang sa tanang nga ana sa kagamhanan. So Paul says, kinahanglan ta mag-ampo para sa atong government leaders, mga political o lain-lain ng pulisya, sila nga naay autoridad. Paul says, pray for your government leaders. Now, I'll be honest, I haven't taught a lot about this, but it's a Bible truth. Siyempre, magampo ta para sa usagusa, magampo para sa atong pamilya, magampo para sa atong kaminyoon, pero dali iyang gisugo, ampo para sa imong government leaders. Nga naman kinahanglan ta mag-ampo para sa pangulo sa atong government. Simple kayo. Kung malinawon ang nasod, kita pod may kalinaw o may kagawasan sa pagsunod sa kabubuton sa Diyos. Masayon ang sawanin diha sa nasod nga may kalinaw kaysa pagsawanin diha sa lugar nga ay guba kanunay. And that's what we see in verse 3. Look at verse 2, balik. For kings and for all that are in authority. Why? That we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and honesty. Aron kita makadumala og usa ka hilom og malinaw nga kinabuhi diha sa tanan nga pagka-Dios nun og pagkamatinod anon. So why nga naman kita kinahanglan magampo para sa atong government leaders? Kay kung may kalinaw, masayon nga mo alagad sa Ginoo. And look at the next verse, verse 3. For this is good and acceptable in the sight of God, our Savior. Verse 4, who will have all men to be saved and to come unto the knowledge of the truth. Kay kini maayo og ikahinangop diha sa pananaw sa Dios nga atong manluluwas. Kinsa buot unta nga ang tanang tao maluwas. Pila ka tawo ang Dios kanahang nga maluwas? Pila? Tanan. Kinsa buot unta nga ang tanang tao maluwas ug makadanga ngadto sa kahibalos kamatuoran. Nga naman nay daghang tao nga wala pa naluwas kay wala pa sila kabalo sa kamatuoran kabahin sa kaluwasan. Nay uban nga nakadungog na nagsalikway pero ang kadaghanan wala pa kabalo. So, ang unsay kabubuton sa Dios, ganahan siya nga pipila lang maluwas dili, ganahan siya nga ang tanan maluwas. So nga naman kinahanglan ta magampo, kay ang Dios ganahan nga may kalinaw sa atong nasod, nga naman magampo para sa atong political leaders, kay ang Dios ganahan nga may kalinaw sa nasod, aron mas daghang tao makadungog sa gospel, mas daghang tao maluwas. Look at verse 5. By the way, let me make a timeout right here. When the government is strong, the nation is more peaceful, bisan may corruption. Mas maayo ang corrupt government kaysa walay government. Kay tanaw ang nasod sa Somalia. Sa kamatuoran walay lig-on nga central government. Naiguba kanunay. Lisod kaayo, corrupt, labaw sa imo sa nga ikaw maka-imagine. Mas maayo ang corrupt lig-on nga government kaysa walay government. God is not an anarchist. Anarchy means walay government. Monarchy, na one, so that's a king. Monarchy. Democracy, dem means plurality, so daghan ang mag-lead. Anarchy, means none. No rulers. God is not an anarchist. God believes in government and obeying the government even if they're wicked. Verse 5. 4. There is one God and one mediator between God and man, the man Christ Jesus. So ang Diyos kanahang ang tanan tao maluwas, o tungod ni Jesus Cristo, ang tanan tao pwede maluwas. Look at verse 6. Who, that's Jesus, gave himself a ransom for all. So Jesus gave himself for how many people? For, kay gana ng Diyos nga ang tanan tao maluwas. Who gave himself a ransom for all to be testified in due time. Adunay. Kay Adunay, uska Diyos. O uska tigpatalita.
tigpataliwala tali sa Dios ug sa mga tao, ang tao nga si Kristo Jesus. Kinsa mihatag sa iyang kaugalingon nga uskalukat alang sa tanan nga pagapatud-an sa husto nga panahon. So, si Paul nagpadayon sa iyang paghiskot sa kaluwasan. God wants to, ang Diyos ka na muluwas sa tanan. Busa, si Kristo miyanhi, siya ang mediator, siya ang tigpataliwala sa mga sasala, siya ang makadala na ito nga to sa Diyos. Siya mihatag sa iyang kaugalingon, aron ng tanan tao pwede maluwas. Dayon verse 7. Whereunto I am ordained a preacher and an apostle. I speak the truth in Christ and lie not. A teacher of the Gentiles in faith and verity. Si Paul nagsulti diri, ang tibok katuyon sa kong kinabuhi, mang pagwali nini nga mayong nga balita, ang tanan tao pwede maluwas tungod ni Kristo. So, let's back up. Paul says, kinahanglan ta magampo. Alang ni kinsa, mga government leaders. Kaya nga naman, arong naay kalinaw, kay diha sa kalinaw, masayon mag-share sa gospel, mas daghang tao maluwas. Si Kristo miabot, arong ang tao pwede maluwas. Si Paul gitawag, arong magwali sa gospel, arong mas daghang tao maluwas. Now look at verse 8. I will therefore that men pray everywhere, lifting up holy hands without wrath and doubting. Busa ako buot nga ang mga lalaki magampo sa bisan na asa nga mag-iisa sa balaang mga kamot, walay kapungod o pagduha-duha. Nagplano ko magwali nining a verse, mabag-bag sa pagampo, kapungod o pagduha-duha. And then I just saw another one. Ang kakulang sa pagkabalaan, magbabag sa pagampo. I could have preached 3 points, but I was planning on preaching 2. But notice, I want you to notice the phrase, the word, therefore. Na duha ka pulong nga dali mamatiktan na to nining a verse. First is the word, therefore. Therefore is busa, meaning tungod niya ng tanang nga akong gihiskot na. Okay, tungod ang Diyos kanahangang tanan maluwas. Tungod si Kristo miabot, aron ang tanan pwede maluwas. Tungod ang tao kinahanglan maluwas. Busa, tungod niya na. Si Paul nagingon, buot ko unta ng tanan tao, tanan lalaki, magaampo sa bisan asa. I think we would all agree, ang tanan Kristohano sa kalibutan, bisan ng mga Kristohano nga kalibutan hong kaayo, bisan ng Kristohano nga nagsulti, dili importante mong pamisti. Ang tanan Kristohano mag-uyon. Kung ganahan ta, nga daghang tao maluwas nining kalibutan na, kinahanglan gayud ta magampo. I think we would all agree on that. Importante kaayo, what tay tsensa nining aguba batok sa yawa, kung dali ta magampo. Importante kaayong pagampo. So that word therefore is very important. Kinahanglan ang mga lalaki magampo aron may tao nga maluwas. Di ba? Claro. But notice it says lalaki. Why doesn't it say tao? And by the way, the English word is men, and sometimes in the English Bible, men means tao, but not here. In the Greek, anthropos is translated as men or person. Anthropos, like anthropology, it means people. So anthropos means tao. But in this verse, it's the word male. Lalaki, o gi-translate sa Bisaya Bible, ako, buot, busa, ako, buot unta na ang tanan lalaki magampo sa bisan asa. Now, why would he say lalaki? Dili bang mga babae kinahanglan magampo? Siyempre, babae kinahanglan magampo pod. Dili ang lalaki ra magampo, dili importante lang ang pagampo sa mga lalaki, ang tanan kinahanglan magampo. But why does he say lalaki? Because he's showing a contrast. He says, let me tell you what the men need to do, and then in verse 9 I'm going to tell you what the women need to do. Look at verse 9. In like manner also, that women adorn themselves in modest apparel with shamefacedness and sobriety, not with broidered hair or gold or pearls or costly array. Now I asked Gillette earlier, Gillette, would you come and write that phrase, in like manner also, that women adorn themselves in modest apparel? Go ahead and erase the beautiful handwriting from earlier. Pwede mag-erase. Magpapas. Is that the word? Papas? Let me read it the sign. Sasama usab nga paagi
Sasama usab nga paagi nga. Now that's interesting, that. Nga ang mga babae magpaanyag sa ilang mga kaugalingon diha sa maligdong nga bistig. Uban ang maulawon nga panagway ug pagkamaligdong dili pinagi sa sinalipad nga buhok o bulawan o mga perlas or mahalong nga sapot. I'm not going to try to explain the second half of the verse. Let's just focus on the first half for now. In like manner also, comma, that women adorn themselves in modest apparel. This phrase is what we call in English, sorry, nagamay nga English lesson, okay? Kini nga phrase diri gitawag sa English an elliptical clause. Elliptical, or the ellipsis is dot, dot, dot. It means may mga pulong nga wala gisulti gayud pero kitang tanan nakasabot nga gipasabot. Does that make sense? An elliptical clause means we all know there's words that are intended, but he didn't need to say them. Let me give you an illustration of common elliptical clauses. If I say, I am smarter than Beth, that is an elliptical clause. It actually means I am smarter than Beth is smart. Pero atong i-drop ang is smart, kay kitang tanan nakasabot ka na ang gituyo. We don't even think those are the words because we understand it in the context. Diri na ay elliptical clause na ay mga pulong nga gilaktaw pero naagayod sa meaning. This phrase right here would actually be an English fragment. Sabi yung pulong fragment, meaning dili tinuod nga sentence. If I say, that I would like to. Say, Pastor Mike, what are you talking about? Dili kompleto ang thought. Diba? It's a fragment. This is a fragment unless you read the verse before it. Kay naay mga pulong sa verse nga miagi nga naapod diri pero gilaktaw. It's an elliptical clause. Look back at verse 8. Can you find the words? There are 3 words in verse 8 that are missing in verse 9. I almost called my sermon by these 3 words. Anybody want to guess? I will therefore. Oh, yeah. Verse 8, he says, I will therefore that men pray everywhere. Now, what does therefore mean? Tungod, ang tanan tao kinahanglan maluwas, si Paul nagingon, buot ko unta nga ang tanan tao magampo, aron may tao nga maluwas. That's what the therefore means. Okay? In like manner also, I will therefore that women. Look at the verse. I will therefore that men pray everywhere. I will therefore that women. The word that is the same that. Kini ang ellipsis, ang gilaktaw. Pero kung magtuon ka o klaro mong pagsabot sa English, makakita ka. And I think Bisaya makitaan pod kung magtuon ka, pero mas sayo ng English para nako. So in like manner also. So just like si Paul nagyon diri, sa mga ako ganahang ang mga lalaki magampo aron may tao nga maluwas. Ako ganahang ang babae magsuot sa modest clothing. Aron may tao nga maluwas. God in this passage makes prayer and modesty on the same level of importance for the Great Commission.
You say, no way, Pastor Mike. Ang modesty sa mga babae, dili importante sama sa pag-ampo. That I have a question. Why is it that the churches who stop preaching about modesty, especially, dili na sila magwali kabayan sa babae nga slacks. Why is it that they still pray but don't go soul winning? They do. They still pray. Magkanta pa, magdayeg pa sa Ginoo. Pero asa man ang tao nga moadto aron mag-share sa kaluwasan. Naidaghang Baptist churches karon sa US o sa Pilipinas. Di nang pastor nag-undang na sa guba kabayan sa babae nga mag-slack. They just feel like, wa ko'y dag-anan, kung makigaway ko niya na ang mga membro, mobiya, mawala ang mga families, the women want to wear pants, I'm not gonna fight it. Naidakang pastor sa maniyana, they just won't fight it anymore. Pero, tanawa ang ilang church. Sa una, abti kaayo sila sa sowanin. Pero ang ilang sowanin, magkunhod. I dare you, check it. Check it. Asa ang church? Diin ang pastor nag-undang sa pagwali kabayan sa modesty, especially kabayan sa babae nga mag-slacks. Give them 5, 10, 15, 20 years. Ang sowanin mamatay. God knows what He's talking about. Before a church stops praying, they stop soul winning. Title of the message, Modesty Still Matters. Ladies, we need you to be modest. Girls, pwede ko magprangka? Kinahanglan ka mo mag-amping kabahin sa pagkahugot sa inyong shirts. Was that clear? Girls, dili ka ganahan ng mga lalaki magtanaw sa imong mga babae nga mga bahay nga pangbabaye. Be very careful about tight skirts. Ang Diyos nagporma sa babae aron pwede siya manganak. So nailahi nga diferensya sa what's the word? Hawak. Nay diferensya sa hawak sa babae. By the way, that's the reason pants are immodest on a woman. Kaya ang pants mag-ana sa hawak. Ladies, we need you to be modest on purpose. Kinahanglan ka maglantaw sa mirror. Hugot ba kini nga shirt? Kung naay pagduda, pag-ilis lang sa dali pamugaw sa kwarto. Kung nagduda ka, kung naminyo, sayong kayo, pangutana sa mong bana, siya musulti mo kung sexy. Kung nakay Diyos ng mapapa, pwede mong utana kaniya. Pero kung wala kay Diyos ng mapapa, pwede mo istorya sa laing babae sa mong church, pangutana ni Ma'am Ruth. Kailan mo ni Ma'am Ruth, nahiguma siya ninyo, gentle kayo, pero siya musulti. Murag kugot na. Magprangka siya ni mo. Dali magbinuwang. Ako man ang magbinuwang. Si Ma'am Ruth, mayo kayo. Butan siya. I'm just saying today, across the world, soul winning is dying. It may last for a few years because napa ang older generation, ang mga tao nga mas tigulang, sila mag-soul winning pa. So, ang pastor naghuno na, see, napay soul winners. Oh, pero kanang mga batanon, pipila gayud sila mag-soul winning. Pipila ka tuwig, mamatay ang soul winners. O kana na church, di na mag-soul winning. And it started right here. I don't care what anybody says. Modesty is just as important in the church of God as prayer. God said it, not me.
Ladies, be modest. Gentlemen, guard your eyes. Ang mga babae, nining kalibutana, way paki kabayan sa imong pagkapudle. Wa sila'y paki kung ikaw mangibog kanila, muuli ka na puno sa daotang kaulag sa imong kasing-kasing. Guys, guard your eyes. Kung kinahanglan ka mag-eskwela sa DepEd School ug naay pagsayaw, gentlemen, wa kay katungod mo tan-aw ni ana. O mga babae, kamu po dali angay mo lang taon ni ana. Insigurado dali angay nga mo apil ni ana. Christians don't dance. But that's a different message. Nope, Pastor Mike, we need to end the sermon. We'll finish na ta. Can I ask our ladies, kung nagduda ka kabayan sa sanina, sa shirt, sa skirt, if it's too tight, or maybe you're not sure, give it to somebody who's skinnier than you. Serious? Miley man. Mas niwang si Miley kaysa tanan. Si Miley, magdakog yun ang iyang wardrobe, human ni ini. Dagan na. Can I ask you? Let's on purpose be very careful. Kabayan sa kahugot, kabayan sa... Girls, can I pick on another one? Look at me. If your shirt only comes to here, that's too short. Mag-anak ka, ang tanan mo kikita sa imong belly. We don't want to see your belly. Labaw pa kung imong belly mag-jiggle. Usahay mo, kita ko sa babae, mag-halter top. Ako maghunong-huna. She is the best defense against lust. I would never want to look at that again. Be modest. If you're not sure if the skirt's long enough, just don't wear it. Kung si hagman, don't wear it. No, girls, can I just be frank? Look in the mirror at your back. You don't want to wear a shirt where we can see the outline. Sorry, somebody's got to say it. Dali ka ng lalaki likod nimo makakita sa outline sa imong undergarments. Be modest. You have a mirror. Use it. Let's, on purpose, try to be modest. Let's be too modest. Kung na'y pagduda, ayaw na lang. I need to stop. Tugo na mga ulo, yung mata.